i pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Busting Gamer. Danas ćemo igrati Minecraft Build Battle. Znači, fali nam samo jedan igrač da počnemo. Ljudi, čekamo ovdje već 5 minuta i nikako da dođe zadnji igrač. Nema šanse da dođe. A kada ne snimam, znači prepun bude server. Sada kad snimaš, nema dovoljno igrača. I evo ga, napokon došao zadnji igrač. Znači pravimo Snowmana ili Snjegovića. To je malo dosta lagano napraviti. Evo ga. Ićemo malo više u zrak. Tako. I onda bi ovdje mogu staviti. Ne znam kako da napravimo bundevu. To će biti problem. Aj, smislit ćemo nešto. Drvo. Ne. Uzet ću fence. To ono kao ruke. Sigurno ste svi pravi Snjegovića. Tako da znate kako. Samo to, tako. Koliko? 3, 4, 1, 2, 3, Moramo nešto smisliti za glavu, a ja ne znam šta. Mogli bi da stavimo ono u jednu bundevu. To bi bilo glupo. Tu tako. To bi bilo glupo. Uzet ću naranđastu. Najgore mi je praviti nešto okruglo. Znači, od toga nemam pojma. Ovako. Crna. Ovo bi čak moglo fino izgledati. Dobro je. Mislim da smo nešto zaboravili, ali ne mogu da se sjetim. 1 sekundu. Moglo bi... Sam da im da li radi. Bundeva mi treba. Vjerovatno ne radi. Ali još nisam probao. Ne radi. Mislio sam ovako napraviti. Pa čak i može. Onda sam uzmem fence i stavimo im ruke kao invazija Snjegovića. 1, dobro, imam još minut i pol. Stićemo im napraviti. Tako. Bundevu. To i to. I što mislite da stavimo jednog ovdje i tamo? Možda će biti dobro. Ok.
sada. Ovdje. Ne, tu ovdje. To. Malo mi ovaj veliki snjegović ne izgleda baš lijepo. Ali bilo bi još gore da smo napravili malo. To mi se onda nikako ne sviđa. Da vidim. Kako bi ukrasili. To je to, nemamo vremena. I prvo nije. Od drveta. Ok. Sekundu. Ok. Može proći. Potrudio se. Ovo je very bad. Ovo ko da ne ok, znači pronub. Very bad. Mislim nije ništa ni napravio. Šta je ovo? Very bad. Znači ovo bez veze. Idem djenjaj. Če sad ovo? Brate, ovo nije snjegović, ovo je... Mislim, ok izgleda. No iz prvog sam mislio da je nešto loše. Evo dobit ćeš ok. Ovo mi se nikako ne sviđa. Samo pogledajte. Vidite. Jedna ruka ima, drugu nema. Evo ga! Legendary, ljudi. Pogledajte samo. Čak imam i ok. Good imam. Jo, legendary, ljudi. Ok, ćeš dobiti. Nije loš. Je li ovo bilo? Nope, nije. Ovo nazad ne izvrši. Mislim, evo ti. Tko je pobjedio? Neki taj. 2 poena razlike od mene. I to bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe i vidimo se do sljedećeg puta.